Siyabonga kakhulu imidlalo iqhubeka kahle konke kusahamba kahle so far kusede lesikubonako lesingathi mhlawumbe kuyasikhinyabeta mhlawumbe kusenta siswace ngicabanga ukuthi sive njengamanje nje sonke njengoba nisibona nje si well entertained so sonke siyajabula ngalokwenteka so far. Sinkundla siyajabula siyatibongela futhi sibonga kakhulu Sibebe Resort ngekuthi asichase ngalendlela asichase ngayo na ukhuluma nga 70,000 emalangeni sponsorship ukhuluma ngemali esibili sibuka ke ukuthi lokusichaza kakhulu okusijabulisa ngokulo ukuthi le mali ikhulile from what it was last year. Last year sibone bekungu 50,000 and this time around it is 70,000 and lokho vele kusenta ukuthi sijabule sibonge kakhulu kuSibebe Resort and ke sinako ke kuqabanga ukuthi going forward mhlawumbe into tawuba ngcono kakhulu kunale kuleti ngiko namuhla and nale competition nayo is going to improve. Sibone imidlalo lemihle kakhulu la kaSibebe Resort tournament whereby Sibebe nalinye licembu libekwa emacala kusadlala lemidlalo nanyalo sesizidlala ifinal solokude la sibone khona sive sesibhiyoza singena emagroundini kungaba thini kuphawula kwakho Ndvuna kulo siyabonga sicabanga ukuthi baphathi member team bo coach and nesive nje ke asifuni kushiya kubeka liqashata kule midlalo le bo coach basebenza umsebenzi omkhulu ngokuthi babaceceshe badlali babanike the discipline labayidingako and lesive siyathi lokuthi vele nasita kule midlalo lenjengalena sidinga sibe disciplined. Siyabonga mhlambe kukhuthatha nalenye inkampani simbona Sibebe Resort so ubuya nebaka Afroteam Construction kulomnyaka lasebavele badeclare ukuthi ezichuchewa ku-episode number 3 kuyawuba ama-partners lamakhulu nabo kule midlalo yaloluhlobo mhlambe kukhuthatha njengendvuna yenkundla ukuthi sivele sihloniphako imidlalo nalenye inkampani edingathi vele atiphephile kusebenza naso ema-brand asongeka aceleleke phasi. Siyabonga babe sicabanga kanjalo vele besingasho siphinde simeme siphinde sinquse nakuletinye tinkampani lababuka nje nomdlalo uqhubeka lo ukuthi vele iwukwini i-constituency le-disciplined constituency le ithandzako imidlalo ayingeke vele ize icekele phasi noba ngabe nguyiphi indlela.